Uma unemimoya uyavukelwa. Uyavukelwa. Uma unemimoya uyavukelwa. Uma ungena imimoya uvukelwa yini? Cha, uyavukelwa. Uyavukelwa kodwa phela asisawa sokhuluma nogogo. Khuluma kokusethene nezinto. Amafasha bahlosile. Bathi usokhulu sokhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Mazibuko uyaphila? Ngiyaphila khehla lami. Siyaphila. Phila mkhulu. Lehembe leli bengithi uzoligqoka lehembe leli. Yeah. Langa ngasasithembisile engalala ngokuthi sizobuya nalemibala. Yebo. Nawe lehembe leli uyakhumbula impela mhla ngiqala ukulibona ukuthi ngazibuza ukuthi umne wethu lehembe leli noma mhlambe lemibala imibala nje oyithanda. Yebo. Noma imibala le ekhulumayo ongenzeka mfoka Mazibuko ukuthi kuzoba khona umbukeli la wempunga yesintu ngoba sakusafika lento sathi ukuyithinta kancane. Yebo. Kuzoba khona umbukeli wempunga yesintu mhlambe owakwabona le yomthathu. Mhlambe kukhona uhlobo oluthile lwesembatho aliboniswa kodwa lixube imibala mhlambe imithathu ekhona. Yebo. Uyabona? Sike sayithinta lento imibala. Yebo. Okuthi imibala akuyona into efike nondlebe esikhanyilanga. Kunjalo. Kodwa imibala into yemvelo bikade ikhona nje. Njengoba nje ubona uthingo lenkosazana. Kunjalo. Uthingo lenkosazana lunayo imbala, yebo. Ukuthi izinto eziningi abantu bake bacabanga ukuthi zivele nondlebe esikhanyilanga, bacabanga ukuthi umuntu okhaliphile undlebe esikhanyilanga. Kanti undlebe esikhanyilanga hayi ngoba azi kangako. Ungaboni lezi zinto lezi amakhamera into zakhe lezi ethina sijule kakhulu thina. Uyazi manje into eziningi zakho umuntu omnyama. Yeah, iqiniso lelo. Insimbi eyomuntu omnyama insimbi. Umuntu omnyama omkhulu usigananda babakhe imkhonto. Beyakha ngamadwala. Usho muphi usigananda? Usigananda phuma enkandla noma? Usigananda phuma enkandla. Hayi qhawe. Babakhe imkhonto labo bantu. Hey, izinto eziningi zenziwe kanti bebelima ngane kudala. Wozibuza ukuthi kwakubaswa ngani. Uyayibona? Mentshisi ungakabi khona. Yebo. Kodwa mnene ngoba ngifuna isigeqa amakhulu. Yebo. Mhlawumbe kusixoxele nje mne wethu ukuthi lembala mne wethu ngoba abantu siyababona. Yebo. Umuntu ufake ijazi elimhlophe. Yebo. Umuntu afake ijazi eliyelo, isiphika siyelo, ijazi ligreen, ijazi liblue, ijazi liphephule. Uyabona zonke lezo zinto ukuthi kahlehle imbala mne wethu isho ukuthini imbala ezithunyweni. Ngabe imbala le into ezithunzi noma into yamadlozi noma into yamadlozi. Uyabona? Imbala isho ukuthini kubantu abadala. Saloke sibona izinto ezimbalabala. Kwathiwa mpunga yesintu nanti ijazi linje. Uyabona linje. Imbala isho ukuthini mne wethu? Okokuqala nje akwesiqale sibuye kumlenze munye. Okumbala omhlophe. Omunye umuntu uzothi yini umlenze munye? Umlenze munye. Isithunywa. Ubani umlenze munye? Isithunywa umlenze munye. Isithunywa sobunye. Isithunywa sobunye. Sasimoya munye. Sasibambisene. Sasingena kumonelana. Sasingena kubulalana. Sasingoni. Sasimlenze munye, sasimoya munye, ubunye. Umbala omhlophe usho ubunye. Uyasihlanganisa. Umbala omhlophe ushoni ubunye. Bese kudalwa bese kwenziwa imibala ilokuzana eminye imibala isuselwa kuphi embaleni omhlophe. Ngoba umbala omhlophe uyena mnini imbala. Ubunye yasivela leminye imbala ngoba imbala isuke elangeni. Ilanga eliveza imibala. Ngoba umbala ungaba umsindo
bathi ngesilungu sound kungaba iwave noma magagasi omoya imibala leyo imibala leyo seyingaba ke futhi nokumuva komoya noma ingaba umoya imibala so manje ilanga mali reflector nezinto zemvelo likhipha imibala noma li reflector nomoya noma nomsindo likhipha ini imibala bangitshene ngenyanga bangitshena ngelanga uma bekhuluma abantu abadala bathi inyanga yona isebenza ngemvelo nomlawuli wamanzi inyanga bathi ilanga ilona elikhipha imibala elikhipha umoya nomsindo so imibala ingena ngaphansi kwezithunywa izithunywa nje yizona ezisebenza ngani ngemibala siyayisizwe abantu bekhuluma ngezizwe bazi ukuthi izizwe ukuhlanganiswa kwamathambo namafutha nani kwakhiwe umoya othile wokuyolanda noma ukuyodlozomela ukuyothatha into ngenkani noma ukuphephetha ulande into ngenkani bathi izizwe yizo lezo lapha siphethe izizwe izizwe lezi inhlobonhlobo zezizwe ngoba ubona nje imbala ihlukahlukene omunye umuntu umfo wamazibuko uzothi ngathi ngifika kwimpunga yesinto yebo ngafica ngabona amajazi awu4 yebo ayimbala ehlukene yebo ngelinye ilanga ngikhumbula kahle nginenkinga enkulu nginenkinga yangithandazisa ngejazi elinje yebo yebo kodwa ngelinye ilanga mhla ngikhale kakhulu yebo ngayibona isiphethe ijazi elithile yebo kungabe mhlambe imbala mfo kamazibuko yebo inawo namandla athile ngokwehlukana kwayo noma imbala nje yefana umuntu umenejazi eliphuze yebo uyefana nonejazi yebo mana ke mbajo sizoqala kuyo lembala u12 ihlukene ngezigaba ezo4 yeah unombala ophephuli umbala ophephuli uhamba nombala ogrey umbala ophephuli umbala ophephuli uhamba nombala ogrey no-orange bathathu laba bantu yeah umbala ophephuli ugrey u-orange bathathu laba bantu zithunywa lezi usho ukuthini umbala ophephuli umbala ophephuli uhamba nodokotela womoya umelaphi womoya udokotela womoya usho ukuthi kahle kahle owezithunywa zokhokho izithunywa zokwelapha kodwa ngokukamoya ungasho ukuthi uphethe amakhosi omoya mana ke manje ukuze umbukele ezokwazi ukubuzwa kahle yebo uma uthi uphethe ukwelapha ngokomoya yebo ungamcacisela mhlawumbe umenze isibonelo umbukele ukuthi indlelani ngoba kukhona mhlawumbe umbukelo wempunga yesintu kwafika mhlawumbe umkhulu bakhe bathi kufuna athole isembatho esiphephuli ukuthi sizomsiza kuphi sinamapha amandla imbala ophephuli isithunywa sokhokho okusho ukuthi ubamba ingilozi endala ingilozi yasendulo uyosebenza ngosondele izithunywa lezi ezindala izithunywa zezanusi uma zizomlekelela uma enikwa ini umbala ophephuli kodwa okungamakhehla owamakhosi lo mbala amakhosani ezulu okusho ukuthi bayebetha ngazi noma bayebethi royal angazi noma bathi royal noma bathini mabekhuluma ngalombala lo umbala lona welokhuzana wamakhosi aphezulu lo umbala wamakhehla amadala endulo okusho ukuthi umuntu owembathiswe lamandla la umbathiswe asuke wenza kusuke kuzosondela labantu laba abadala bazomlekelela yebo ekuthina kwazi ukuxazulula leyo yebo amakhehla sendulo yeah yebo kuzoba umbala ogrey uhamba nezalukazi ke zona endala yeah yebo siyaye siulandelele siunike sithi ungumbala wenyanga imuni yeah sithi umbala wenyanga ubuye kulo orange njengoba ngishilo ukuthi mthathu lemibala umbala orange umelele uyayibona impala yeah umelele abantwana uxolo umelele abantwana bani bentaba uyayibona impala ukuthi njani uma unika umbala orange kuyikuthi ngoba lona umustard lo kodwa umelela uorange la kule mibala le ngangawutholanga ulokhuzana orange
uorange umelele uxolo umelele abantwana bani bentaba abanye bayaye bethi umelele abalozi zingane amakhosi zingane amakhosi kuze kwakhona iqembu lomculo okuthiwa yini zingane amakhosi ngoba basuke besho umbala ukuthi labo abantu bazithunywa bangamanono kodwa futhi manje balibutho yebo imbala emithathu le ahlabele phambili yebo nanga umbala oblue yebo ozucwathile yebo ukuthi yonke lembala mne wethu ngifuna ukuthi siyichaze ukuthi isho ukuthini ukuze ababukeli bezokwazi ukuthi bahlomule umbala lona ozulucwathile uhambela kude nolwandle uthi uqala nje uhambela kude nolwandle uthi uyawubona phezulu kolwandle amagagasi mayekhafula ethi kunjalo akhafula lombala lo mawusondela kodwa ulwandle selu-green mawuthi uyaluka amanzi asengathi transparent awusawathola ukuthi akanjani noma yacwebezela noma amhlophe uyayibona lo mbala lona uhamba nezinkanyamba zolwandle noma uhamba nemimoya emkhulu izithunywa zasolwandle lo inkanyamba zolwandle bayaye bethi mase bekhuluma lezi zinto zabo abayikhulumayo bathi umbala wenkosazana yasolwandle isikhathi esiningi lo mbala usebenza ezithunyweni zakuphi zasolwandle okuyiwo futhi lo yebo umbala owodwa lo yebo kuyikuthi ke ngoba indwangu nangendlela abawenze ngayo lona usuthe ukuba weak lona ustrong yebo nangu green ozwa uye izibeni manje uphethe izalikazi la izalikazi laba bayahamba nalaba zinkosazana izalikazi bayabambisana laba inkosazana izalikazi uyalithola ezibeni lo uyamthola nasolwandle umuntu ke onejazi elinje mfoka Mazibuko eli green kanje angithi izitshalo kodwa ukuthi lo green lo unikwa nje owani angithi izitshalo ezokuhlanza ezokuphilisa izitshalo nje ama herbs ezokuhlanza ezokuphilisa lo uyaphilisa mawunikwe lamandla unikwa amandla okuphilisa uyakhulekela umuntu ngaleli jazi asinde ukhulekela umuntu uma uthinta leli jazi umuntu egula ukwazi ukumbeka isandla ugqokele leli jazi amandla la okuphilisa amandla okwelapha la yebo nangu uyelo awuzwele hayi ithunywa zelanga umuntu ukalibona ikhandlela ukuthi ikhandlela eliye kungabe mhlambe ke uma ukuthi nginejazi eliyelo ngabe ijazi lesidana yini ngoba phela ngibona ekhandleleni nangu kuyelo ke manje sesibuka manje ngokwamajazi ngokwendwangu ukuthi umbalo oyelo usho ukuthini uyabona nje umbalo oyelo zithunywa zelanga lezi zithunywa zaphezulu singaze sifike nalapha abathi bame ngathi bakha ingwe ngoba iyakhiwa lembala ngokuhlukahlukana sekukhona nengwe green ingwe green umlozi wolwandle ingwe green isikhona singathi masakha sithi sakho umlozi waphezulu sakhe nawo umbala no blue sithi masakha zithunywa zelanga lezi isithunywa nje saphezulu lesi ngoba ngikusho kanjena nje lokhu ngike ngathi ngelinye ilanga ngilele kwavele kwehla umuntu wayevele ezulwini egqoke umNazaretha omhlophe wayephethe amakhandlela amabili eliyelo nelimhlophe wafika wabeka lawo phambi kwami wakhanyisa wakhanya ilanga livela phezulu wakhanya umsebe walo wakhanyisa lamakhandlela avele lo muntu wawokhela lamakhandlela waphela emehlweni wangitshena ukuthi hayi lo mbala lona umbala wesithunywa saphezulu lo ubamba phezulu okusho ukuthi abantwana bomoya abantwana abaphezulu lapha ngoba sithi ingane amakhosi ilanga siyalibeka sithi liyinkosi yani yomoya yebo abantwana abaphezulu lona umelela abantwana abaphezulu noma abalozi bezulu noma umelela izithunywa ezinkulu zasezulwini lo nangu ke mfoka Mazibuko umbala obovu lapha no pink nazo hayi uyabona lapha phela legazi leli silwiza impila igazi leli abazingeli laba kukhona nengwe black and red yebo abazingeli laba abachithi begazi amabutho lana ngokwasezweni amabutho ezinkosi ezithile abachithi begazi abendluzula abempi yibo laba masilwe izimpi sithola leli jazi leli ungasho futhi ukuthi amakhosi entaba la abadli begazi
amabhubesi yiwo la ngoba uma unamakhosi ewonke kufuneka uphephule kufuneka uphephule kufuneka ublack unamakhosi lapha ngoba lo phephule umelela amakhosi ezulu kufuneka uphephule kufuneka ublack kufuneka ured awu 3 lamajazi amajazi amakhosi la amakhosi entaba ured amakhosi amanzi la ublack kuzoba amakhosi ezulu uphephule ezithunyweni khuluma ngezithunywa la imibala yezithunywa yebo kuzothi ke lona inono leli ngisho ibaneni ke linono leli abantwana laba hlukanisa ubulili laba ukusho ukuthi abantwana abaphuphumayo noma bedlula bese ngaphakathi angazi noma bayedlula umuntu engaphakathi kodwa khona ngoba mayedlula ukusho ukuthi uyakwazi ukumhlukanisa ubulili kodwa la asihlukanisa ubulili la umntwana ophuphumile lo abantwana la ngazi ngimbona umuntu ofaka ijazi eliphinki likhona angazi ngilibona likhona mhlawumbe ngelinye ilanga uyongibona ngiligqokile likhona impela ijazi eliphinki likhona ijazi eliphinki baze banginika nezinkanyezi bathi ngilifaka izinkanyezi likhona impela lisetshenziswa kakhulu ezithunyweni kubantu besifazane leli ijazi leli ngoba lihlukanisa ubulili leli ijazi leli umuntu osuke ephuphumile kumntwana osuke ephuphumile leli ijazi leli likhona okusho ukuthi usuku uphiwe mayekuthi unezithunywa mhlambe usuku kabili lapho mhlambe waba liwele nanentombazana mawuphiwa leli ijazi uyindoda uphiwa nje leli ijazi futhi wawulele nomuntu owadlulayo yena wasala wena owayintombazane yebo mhlambe ke mfoka Mazibuko sesiphetha nje yebo ungathini mhlambe kubantu mfoka Mazibuko othola ukuthi bayawaphupha mhlambe amajazi okanye izimbatho ezithile ezilemibala lezi ezinhlobonhlobo uthola ukuthi omunye uzophupha mhlambe ijazi elixube uyellow no green kodwa manje ulubona kakhulu eZayoni kodwa yena uyinazaretha bese adonsa inyawo ngoba phela ujwayele umnazaretha mhlambe abantu abanjalo baba namaphupha njalo abathi mebabuka amajazi abakhombe kwezinye inkolo kakhulukazi eZayoni ngoba izona iZayoni esike sizibone kakhulu ziqoke inhlobonhlobo ungathini mhlambe kumuntu onjalo ngoba phela abantu mnewethu sebashunyayezwa kakhulu ngamanga abantu sebathatha kakhulu inkolo namasonto kwayiyona into ebalawulayo uyabona wakhohlwa umuntu yikubo nezidingo zabantu bakubo mhlawumbe ungamluleka uthini umuntu uma ebona mhlambe amajazi anjalo lemibalabala ebusuku mhlambe lele kusukela mhlambe emakhandleleni bamvezela abantu abadala mhlambe ikhandlela eliyelo kanjalo ukuthi lo muntu ungamluleka uthini umuntu osabanjwe kakhulu inkolo kodwa uyaziphupha lezi zinto uyibupha ubungozi mhlambe angagcine ebhekana nabo uma engayilandeli lento abantu abadala uyabona nje singaqala ekuthenini lo muntu lowo uhlushwa imimoya imimoya engakahlambuluki noma imimoya nje ihlangene uhlushwa imimoya lo muntu lowo angabheki ukuthi ukhonza kuphi enze ngalendlela abantu abadala bamtshengise ngakhona ngiyacela ukuthi abantu abaphupha amajazi baphupha imibala ngokuhlukahlukana kwabo zithunywa lezo ezisuke iphila kuwe umnazaretha nengubo emhlophe isho ubunye ukuthi nihlangene nimunye kodwa bese wena uthi ukhonza kwaShembe uwazi umnazaretha bese ubonisa ugreen ubonisa ublue ubonisa uyellow kuthiwa hlanganisa lelo jazi noma thola amajazi anjalo uyatshengiswa ukuthi unemimoya yezithunywa ephila kuwe okufanele ukuthi uyilandelele leyo nto ugcine uyigcinile ngoba bayokumunca izinto akusho ukuthi sekufanele ke manje ungayilandeli leyo nto ngoba naku wena yebo hayi akusho njalo khohlwa umuntu okutshela lokho futhi akusho njalo yebo ufuna ukuthi ulithunge wena lelo jazi lelo uma ukuthi ijazi leli laseZayoni uyazaretha kufanele ulithunge ulisebenzise esonto ngekufaka esontweni elokwenza lento abantu abadala bazothi yenze ngoba niyahlupha ninabantu ufika abantu abadala bakhuluma okunye bese phawula ngenkolo ukuthi inkolo ithi lokho kwenkolo lokho kwakini
kufanele ukuthi into yakini uyenze uyigcine. abashonga abantu abadala ukuthi uma usuya esontweni kwaShem uyofika ugqoke ke manje le jazi leli lasezayo abakunikeza lona lelo jazi uyokwenza ngalo lezo zinto zakini yebo likuxhumanisa nemimoya eqondene nawe ngqo yakini ewukhiye futhi yebo eyokuvulela izinto ufaka umNazaretha wakho moye kuphelele lapho moye sabathini ufaka umNazaretha wakho uma kuukuthi abantu abadala bafuna ukuthi uhambe uye kobahlambulula emanzini uzokwenza lo uma befuna ukukhuleke ngale jazi lapho umNazaretha uzobeka ukhuleke ngale jazi lapho ayikho into eyinkinga lapho abantu abayeke ukuzigqilaza abantu bavinjwe kakhulu inkolo ngoba abantu inkolo iyabavimba benza futhi imimoya ibabulale ngoba imimoya iyabulala bagcine sebethuka uNkulunkulu ukuthi mina ngiyanikela kwenze kulutho ngiyaqhaza kwenze kulutho kanti wena oyinkinga uthe ukumukela uNkulunkulu ehlubuka abantu abadala abahlubuka abantu yebo yonke into iphelela uma kuukuthi umsamo wakini uzobamba uma kuukuthi abantu abadala bakini uzobabamba kanje ubagcinele yonke into lento ke ukuthi uvinjwe inkolo ukuthi wenze izinto zakini ayikho izokulimaza ngoba mazibuka siyiphethele mbene ngizofuna ukuthi ke sibuye la ke sizochazela abantu ukuthi noma ngabe kuthiwa uyakholwa yabona mina ngiNazaretha yep kodwa mina makuthiwa ngenza umsebenzi ekhaya utshwala ngiyabugaya mina ngoba umsebenzi ngizokwenza ekhaya yebo mhlawumbe kwathiwa ngwenze esontweni umsebenzi ngeke ukugaya utshwala kodwa ngoba kithi kunamakhehla wayephuza kunabantu ababephuza unjalo oyibheka lento abantu abaningi into zabo zibambekile uma benza imisebenzi bancisha abantu basemakobutshwana yebo kuke nje kusuke into ethile uyabona usuke nje isidumo esithile abantu abagijima kuqala phakathi komuzi wasekhaya kwakhona iziqhwaga ezazaziwe ukuthi iziqhwaga lezi makhona umuntu owenza into embi izona ezosukuma kuqala kodwa wena ngoba usuyakholwa awusenandaba nazo ziqhwaga zakini yebo abakini abegazi laba bantu ngeke kulwele amakholwa uyabona kunalento ngeke ngisho mina ngithi isithunywa siyakhanyisela siphinde sikuvulele izinto uma sekumele kuliwe ngoba uma unemimoya uyavukelwa kunjalo uma unemimoya uyavukelwa uvukelwa kanjani uvukelwa izitha mina ngiqondela onemoya kavukelwa cha ngibuzwa kahle ke umbukela ukuthi wena uma unemoya uyavukelwa uma ungena imimoya uvukelwa yini cha uyavukelwa kodwa phela hayi lokuvukelwa kanti usihamba manje angikho lapho mina kuloko kuvukelwa uvukelwa izitha endleleni kufanele ukuthi ulwelwe uyazi ukuthi abantu abakwazi ukulwela ilaba begazi kunjalo ilaba begazi manje mawuzobalahla labantu begazi wena ugijimisa izithunywa kakhulu uzolimala ngoba phela manje laba bantu izithunywa izifike zikhanyisele zikwembulele ukuthi uzoba nenkinga kanje mawunenkinga kanje udinga abantu ukuthi azokulwela manje ngoba zona isithunywa sikwazi ukukuvezela ukuthi ubani akakufuni ubani wenza ukuthi kodwa ke manje lezi zinto zemibono ufanele ukuthi uyinakisise ngike ngakuzwa ukhuluma ngendaba yamaphupho ngike ngakuzwa okay siphethe lempela amen sibonga kakhulu umfoka mazibuko ngokuthi usichazele mfowethu lemibala ukuthi isho ukuthini nami ngiyimpunga yesintu ngifunde likhulu amen uyabona ngifunde likhulu mfowethu ngoba ngeke sabantu sakuphiwa konke angeke sakuphiwa konke ngeke nami nje bemfunda njengoba nje uchaza kanje uyichaza lemibala ukuthi lo usho ukuthi lo usho ukuthi ikhona yona kade ngiyazi kodwa eminye bengayazi ingakho nami ngathi kubalulekile ukuthi sike somcobelele umbukeli ukuze sikwazi ukuthi simfundise azi nawe ukuthi makufika umbalo nje ngesibonakaliso kuthiwe ethola indwangu enje izokulekelela ku1 no2 no3 ngeke ngakuzwa ngelinye ilanga ukhuluma ngendaba yejazi lakhe lemhlophe kunejazi lemhlophe ijazi lemhlophe ijazi lasolwandle lalela mne wethu lelo jazi lelo sengithatha isikhathi eside ngingafuni ukuyingena indaba yakho kodwa kuvele kwakhona umuntu ofikayo nesibonakaliso abantu abadala bavele bamkhombisa ukuthi
ithini kufanele sibalekelele olwayo futhi angibona ngifake lona walichaza nje ngoba linjalo ngibona ukuthi bayangibopha ke manje la uyabona ngoba ngithi mina ubunye umlenze munye isithunywa sika mlenze munye ubunye onke amanzi aphelele olwandle onke amanzi enzani aphelele olwandle yilapha ahlangana khona onke amanzi nezithunywa kunjalo kumele ulithole lelo jazi lelo bawukuvezela nozulucwathile mhla usulitholile usulisebenzisa bese bekutshela ukuthi zikhona izithunywa futhi yabona leli lazi umcwathile nomni wethu into endala ke nakho ke nakho abantu bazongangizwa nakho cha ngiyalizwa ngoba phela ezinye izinto sibuye sidonse ngomoya sibuye ngiyalizwa lona ukuthi uyabona mawukhuluma ngele mhlophe naleli liyavela masikhuluma ngenkanyamba zolwandle sikhuluma ngamakhosi amakhulu asolwandle noma inkosazana zasolwandle eyiganwe eyigana amakhosi alapha ya olwandle siphethe mnotho amen buka lompunga yesintu TV uma kuthi uyamdinga umkhulu mazibuko le nombolo ozibona ziloko ezivela escreen sakho ezakhe ushayela zona utholakala kuphi mnewethu utholakala kwamashu ngiyotholakala eGoli kwamashu ngitholakala kwa-H eGoli ngitholakala ezola 3 izola umndeni ngapha izola ngapha ezola 3 bese kuthi nase Cape Town ngiyatholakala kuyikuthi ngoba i-address angiyazi yebo kodwa ke soyibheka nezinye indawo njengakoMpumalanga nase Eastern Cape bengingakayitholi lokho bekufanele ukuthi ngihambe ngiye khona eEastern Cape agcina ngingakhona kodwa ngiyafisa impela ukuthi ngisondele kakhulu yebo asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshwe sithemba ukuthi uwenzile umehluko kuwena umbukeli usuzokwazi na ukuthi uyiqonde lemibala ohlezi uyibona ngamaphupho utshelwa ngayo namajazi thola ijazi liyelo thola ijazi liblue usuzokubona konke lokho ukuthi kusho ukuthini usuzokwazi futhi nokuphendula imibuzo abantu mabethi hayi imibala into eyafika nabelungu cha imibala ingeyemvelo uthi ngolenkosazana umtshela ngokuthi ngolenkosazana imibala eyahlukene umkhombiso ukuthi uthi ngolenkosazana luyimvelo asibonge kakhulu kwembukelo siyacela ukuthi nisubscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga I want to